son benim tema Fahişe Figoli'nin 40 hikayelerinde ahlak birleşen. Fahişe Figoli'nin humoristik hikayenin klasik örneklerini kaldırgan yazışı. Onun gıl yaptığa unutulan yomuru hem tamamen icatı iz gitmiş ılı terbiye kişiler hem zor ehemmiyete ile. Onun eserlerin satılar doğru bulgan halkımızın ahlak kanununa layık eserlerdir bilgili onun icatı turunda fenni tekşirini işe alıp bazan Figoli'nin. Yazışı bir başında uç kılıbılan mal olmayın. Eğer de sizge benim hikayelerimi kırışlı bıraktığılayken öpkelemin hem üstüne izmin kim bilir kılıp arakaş değerlikizinin başında belki ciddi fikirde doğrular bir üzü bilgili bu turda aktır. Fahişe Figoli'nin eserlerine has umum sıfat kişi ismin yukarı kütleri onun ahlakına ihtibar ettirir. Onun kıska gına hikayeleri zor terbiyevi güçke iyi. Şular arasından tübdesinkiler ayrılışı hikayesi, bir mehabbet tarihi, balık tutkanda, yarak yapılarında bir güne bal, ortak kilitle kuştular, şarkan ağları, velosiped, fisali hem orkestr, tıngı, emgemer gibi hikayeleri turmuşunun yüzü gibi kupkurlu hem kutlu olan. Şın mehabbet de, ihlas dostluk da, yolu da, külü de yaşi alardan. Hikayeler tüsünde tügül, geroy kümüle aşağı ütkenilir, anlam şular sizimleri teyuva arkalı ödelendirler. Mantık işrakta, geroyunun içki dünyasının aşıp salon, anlam o hislerine yakın külkü situasiyonu tağında nıgayda kişeytetişen. Şular okuşuga dışkı görünüş bilen birretten içki görünüş de memnunluğa. Şu çalıştırı neticesinde külkü doğadayını. Tırmış situasiyaların kopma karşı koyu, yani kontrast alınma yardımıyla Fahişe Figoli'nin kişinin yüzün tutuşu meselelerini tilesenin bir situasiyada da kişi bulup olabilge etip ihtibarına yönelteceğindir. Daha misal etip abituriyentlar bilen humoristik hikayesini etip desinkiler bunda bir de baş görünün uyarı şın bağlı ülşerler birinci diktatörü gelmiyor. Gadati kişi karşında gayret tabi nersede bulay da kırkı yitip kurunur. Eserinin işteliğine kilgende, onda üzünün kızın yuvarı oku yurtuna kırtırla tırışıp yürüyüşü ona turunda var. Abituriyent bulup, alarının indi okurga 2. yıl kırıkla tilevleri. Ey canapayım, hazır institutka kırıları, anı bir Allah da üzü bizginebiliriz indi. Uzgan yıl kırılmadık biz, Valimcan Sabiroviç bilen de siyaşıp kurban edik. İmtihan vakitinde şirlep gitti ön akşamlığa. Moralete tarihten ikili aldık diyor. Kıskası, okutucularının imtihan aldığından başıp, yaki ağırıp gitti yolun sayılavan, şulay etip, Jafa tanışlardan kurtulup adedin de ıslah etip, tutup alınan iznem attı. Şuayb eserinin bütün mezargı şunda, institutka kız kırılan kere, ama da lakin o anda okumayı anın için enisi okuyor. Enisi üzü tırışkaç, okugaç, kızın da şu derecede tırışkan, hazırlanan bir kavgıydı. O böyle kızı bilen bir bütün, çünkü sileşkende de oldu biz deyip söyleyeyim. Hatta kızı bilen birge imtihan kadar kırıp oturup verdiğim. Ana çılgın da tırışkadın. Okuy tırgaç baytak kına bilim üzleştirer. Çünkü 2. yıl rekten okuyor. Yılda çıragan tanışına da o 50 kadar tarih silep olarak girer. Mesela, Barıngı Rim İmperiya sınıfınlar bilen suğuş alıp var o. Feministoklu'nun Salamin suğuşundaki seyre sınıflar maritüvü hem başkalar turunda her bir ülken tanışına silin. Anın tarihinin iğrenimi şu derecede jitken ki, Gadiyetip etesi fikrini de o tarihi vakıflar bilen suretler, şular bilen beylep jitkire. Misal etmekkende, sözü etmişli jirebe salıntı umuşlar bile. Burut hatını kılıklı kumurgana yetip ülmese yarar edi. Malayları kurtarıp geç, Karneliye'de bu kadar hasret geçirmeyendir diyor.
Хатынның гади сөйләм теле белән фәнни телне урынсыз рәвештә бергә кушып сөйләве контрастка корылган көлкеле күренеш. Монысы икенче яссылыктан контраст булып чыга. Шулай монда автор мул итеп экспрессив чаралар куллана, мәсәлән, күргәзмә, өндәү, аңлаулар, үндәш сүзләр. Алар барысы да әсәрнең тәэсир көчен һәм шуның белән бергә психологик хәрәкәтләрне күрсәтү өчен ярдәм итәләр. Азмыни дана җилкәсенә салын яшәүчеләр. Ләкин көлке шунда. Ана һаман да кызның бер гаебен дә күрми. Кызының институтка керә алмавында белеме юклыгы белән түгел, юаш шул без, белгәнне дә шартлатып әйтеп бирә алмыйбыз дип аңлата. Тамаша дәвам итә. Чираттагы икеледән соң геройларыбыз яңадан укырга тотына. Көлке дә тәрбия өчен дә бер гыйбрәтле үрнәк булып тора. Язучының көлүе төрле вакытта төрлечә булырга мөмкин. Кайчагында бу җиңелгелек, шаярту, шаян елмаю булса, икенче бер вакытта исә рәхәтләнеп шатлап көлә. Кайчак шаян ялкыннары сүнә, әсәргә моңсулык бирә. Ул җитдиләнә һәм бирүдә ирониягә өстенлек бирелә. Шулай итеп аның беренче хикәясен мисал итеп әйтәсем килә. Сыбызгы Хуҗаш мәктәбе күрше хәлен күрше белә, көтмәгәндә кунак төшен, күзгә карап квадрат Нургиз, Илсур, Торба һәм аккордеон уялчан кеше шундыйлардан. Әсәрдә катнашкан персонажларның характерын тип дәрәҗәсендә автор үстерә һәм бер образга җыйнайта. Ятимнәрне алдалап, алар хисабына байлык җыючы әтмалабылары бу сыбызгы хикәясеннән мисал булып тора. Менә шул әтмалабылары дәлис булып тора иде. Ике малайны алдалап, алар хисабына байлык җыеп йөри. Больницага килеп тә хәлне белешәсе урында үлемлек турында сүз куертып, һәрбер очраган кешене усалдык белән чагып йөрүчеләрне. Монда күрше хәлен күрше белә хикәясеннән мисал китерелгән. Бу очракта ике күрше булар, берсе авыраштын. Күрше аның янына хәл белешергә керә иде. Һәм шул вакытта табиблар әйткәч, ул инде терелә дип, бер дәрәҗәдә тереләдәмени, үлемлек дип килгән идем дип, шулай сүз куерта. Шулай күзгә карап дигәндәй, бер хатлы халыкны алдалап, ышандырып, елатып, тау хәтле мал урлаган баҗасын яклап чыгучы, үзен дә, туганнарын да шул халык исәбеннән туздыручы бәләкәй хуҗаларның бөтен дөньяны, хәтта изге хисләрне дә квадрат метр белән исәпләнгән таш йөрәкле Нургиз бабайларның менә бусы квадрат Нургиз дигән хикәядән мисал булып тора. Монда Нургиз бабай була, ул бөтен әйберне квадрат метр белән үлчи, хәтта хатынына да син кроватта әллә ничә квадрат метр урын алып торасың дип аны да тик төшерә. Шулай хатын намаз укыганда әллә ничә квадрат метр намазлыгың дип аны да кисә. Шундый мисаллар китерелә. Һәм шулай гомер буе күршесеннән узарга тырышып акча корбанына әйләнгән бай, әмма саран Гыйбадулланың прототиплары. Бу көтмәгәндә дигән хикәядән мисал китерә. Монда Гыйбадулла югары эштә яши торган була, Хәбибулла түбән эштә. Бу очракта алар бер-берсеннән гел узышып яшиләр гомер буе, аларның балалары була, һәрберсе акча эшләп, күреп, бер-берсеннән узышып, көндәшеп яшиләр. Мондый прототиплар барысы да безнең яныбызда гына яши. Югарыда саналган персонажлар үз иченә бикләнеп, көндәшүдән көеп, халык ачудан сызып яшиләр. Гомерләре буена отам дип хыялланып, утырып калалар. Менә шуңа көлә дә инде безнең язучы. Һәм укучыга да аларның көлкеле, кимчелекле, гыйбрәтле якларын күрсәтә. Димәк, фаhiş фигурны көлке алымнарын кулланып, тормыш күренешләреннән көлә. Аның юморы ак юмор. Ул үзенең эчкерсезлеге белән аерылып тора. Ул тискәрәк персонажларның ялгышларын, рухи адашуларын һәм бәхетсез булуларын күрсәтә. Ул шулай шаярта, аларны көлкегә калдыра. Язучының көлүе усал көлү түгел, бәлки тәрбияви характерга ия. Бу очракта кешедә әхлакый сыйфатлар тәрбияләргә булыша торган әһәмиятле, кирәкле көлү күздә тотыла.
Da şimdi sorular var şekilde bu paylaşımı görüldüğünde bunlar şu haftanın var. Mektepte var mı bir de? Mektep programmasında yok, lakin koyber okutuşular sınıftan dış bularak ötkelendi. Aynen, şundan misallar. Adam şimdi sınav biletleri ona kızı işini okudu diyoruz. Adam ortak koyarsın. Alan yöneticiler. Atiler yok. Bu hikayede şu erkek hem kısmına söyledim. Aynen, şu o adam peki atiler yok dedi bu sefer bir atiler var mı o kurum? Atiler tümler. Bir malumat yok. O mal. No, kızlar çıkan şey de o peki neymiş aktual bir mesele bu kadar çünkü bizim İrler Cumhuriyet'teki Tatar Cumhuriyet'te Tatar ailelerinde İrler İdol'daki terbiyeden, okutudan, okutu meselesinden bir celal edip güzel kure. Kızlar şuna karşı, biz teki bana başta tamamız da, başta ikiden duyamız aldığında, alsa bizden iş, kollarına bizden iş duvarına gelmeye. Ben benim şey oldu, bir bulta, problem bulta, çünkü bu yüzden ota hem bana biz meşitte de kurarız, meşitte burada kadın kızlar şöyle okula verirler, bu yüzden şu illerde okutu hem terbiye, din meselelerinden yarak bulurlar sebeple. Bu yüzden şu meselelerden biz onlarla geçmişiz, hem o ülkede siz okutuşum var, bunlara bizde İl başlığı, o bütün dersege başlık otura, o aile başlığı iken, o şu dinli, din ülkesinde, okutu ülkesinde, terbiye ülkesinde o elbette bilirge, hem onu şüvayet yöneldirge bilirge temiz. Hem de gelecek günlerde öğrenirsiniz inşallah. Okutuşlar bulup, şu babaların terbiye ülkesine rağmen de ne bu mesela eserlerde alınan ahlak meselelerin onlara şimdi sindirilmesi. Alınan konularda, elhamdülillah bugün günlerde var ulu yaşta okutuşlar. Şu an ben aralaşma yaşımda 92 yaşlarımızın kaldığı okutuş hanım gibi tekinde elipti bizden balalar da hürmet etkileri dedi. Balalarının ulu kişilerin üzerine koydukları var. Mesela şimdi şu kiskinler işte bir harekette bulup, bu anlayışın bugün bulataran eyvallah. Yani bu mümkün ki ahlak bu ikinci türlü. Sanki bu meselede şimdi tabi en mühim de basılmıyorsa bu halakın bulduruluşun duruşu. Şimdi asılın dersi bilgiler bu alanlarda da ben bu da yine belki atanalardan şu yönelişinde de şu şey ahlakını buldur üstünde. Yani kitabında okul bulaşan şu şey dürüstlüktir, ilim alı yönelişinde ilimge tiyişli derecede cevap getirip karar dağın başka halklar bilen dinle münasebetleri şimdi inşallah şu dürüst olacak. Aynen. No, üstüne tezkile alanında kupalarında yaşıyorlar, imanlar doktoralar, şu kupalarında şimdi enstitüler bağlar başlasın, meşidden tanıştıralım. Bağlar başlasın, peki ola grupasında, mektep keşahatının grupasın, meşidde altırıya, meşidde kursedeler, meşid namaz okuyorlar, dini kitaplar var, biz meşidden tanıştıralım, cinsarttan başlar, o elbette o bağlar içinde sırttan mektepte kuşkende o, meşidden de seyken bilgiler, şimdi elbette başında dini malumat kala, benim şeyim bu büyük önemliyetli. Dış demeyle hem devam eğitiminde ve sizin bu aşağı okutuşlar olarak da şu meşikkede eğer de total bağlarında okuyurken bütün klasında total bağları, Rus bağları